Driver, you let the leash. No. Let me take off the leash. Okay. Get up. Ready. What do you do? Príde k psovi, nech si ho zatne. A nech ho pochváli. Dobrý. Dva kroky dozadu a nech si ho zaknú. Ženo, kanoj. Super. Kanoj. Nech mi povie výstup. Okay, now you walk out. Slowly. A zrobíme zase tú prehľadku. Nech príde za mnou trošku. Nech mi povie zastav sa. Tell him to stop. Kanoj. And to the figure to stop. To the guy to stop. You stop. Otoč sa. Turn. Turn around. Put your hands up. Throw your weapon away. Daj mu ľahni. Žero, ľahni. A môžeme sa rozprávať, čo tu robím a tak ďalej. You can discuss what are you doing here, what you want. ¿Qué estás haciendo? What are you doing here? Prechádzam sa, zberám jahody. I don't really care what you're doing here. Now, I'm being trained. Let him go. Hej! A nech mu dá povedal, keď sa zastavenie, najprv nie a potom. Stop the person. Stop it. Just hold it there. Stop. Push. Okay. On reaction for me. Push. Okay. Well, he's already. Okay, no problem. Zase odstup. You go. Walk away. Slowly. Come on. A zase môže ísť za mnou a teraz sa rozbehnem do neho. Okay, so now you walk behind him like few meters and he will attack you but towards you. Ale Okay? nech si udržiava tú bezpečnú Keep vzdialenosť. keep the safe distance between you two. Ešte viac. More. Ešte. Tak. Okay, now Vzdialenosť nech si udržiava. A s tým, že ja keď sa otočím, hneď musí pustiť sa. keep the distance and immediately when Andre turns, you let the ghetto go. Aj s vodítkom. Also with the leash, yeah? You just let him go. Gero, drž. To znamená, že ten pes zrobí atak ešte stále v bezpečnej vzdialenosti od neho. It means that the dog will attack you still from the safe distance from you. Yeah? Okay. Okay, so let's Stop moving. Stop moving then. Get up. Push. Move away. Move back. Take it to police. Môžeš ho pustiť ešte na jednu dĺžku, tam je rozpočet. Ja pôjdem smerom k tomu a môžeš ho pustiť bez vody. Nie, zadržať. Drž! Stop moving. Don't move. Get up. Push. Keď mu dáva pušťačku, nemusí hneď šahať mu na hlavu, aby to pes nevyhodnotil ako rušivý moment. Potom už ho môže popojiť, ale nie v čase pušťačky.